Iz godine u godinu broj učenika u Lovrečkoj osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića sve je manji. Nekada ih je bilo gotovo 700, danas tek 65. No đaci tog malog mjesta u Dalmatinskoj Zagori iznimno su aktivni. Posebno je zanimljiva njihova starinska učionica s više od 500 eksponata koja se od prošle školske godine nalazi i pod zaštitom Ministarstva kulture. 3, 4. Little baby from Medova Doca, your ass is bigger than a chair. Tako zvuči Mala moja iz Medova Doca. Tradicionalne napjeve ovoga kraja šaljivi su đaci preveli i na francuski. Dobra stara ganga postala je popularnija od mega hita Gangnam Style. Ganganje je školarce i zvučno vratilo u djetinjstvo njihovih djedova. Oni su prije nosili manje knjiga i najviše jednu knjigu ili jednu bilježnicu, a mi danas torba ima 10 kila. A danas je bolje zašto imamo tehniku i informatiku, tako. A druženje? Druženje danas je malo, nije toliko zanimljivo. Prije su imali više igara i tako, a danas je samo nogomet, rukomet i tako. Kao otrgnuta prošlosti i stara se učionica ugnjezdila u Lovrečkoj osnovnoj školi. Sve tu, abakus, katedre, pločica, stara pernica. Novi su đaci i učitelji. Marijane, po čemu se razlikuju današnje zabave od onih u prošlosti? Moj did tražio cure na silu, a ja ih tražim na Facebooku. Bože, Ante, Ilijana i Marija na zanimljiv način svoje vršnjake poučavaju o baštini. Oživili su tako školsku etnografsku zbirku, koja je tako dobro sažela nasljeđe Dalmatinske Zagore, da ju je Ministarstvo kulture zaštitilo kao kulturno dobro. U zbirci se predmeti skupljaju još od 60-ih godina. To je počeo kolega Joško Petričević i ostali kolege u školi. Njegovim odlaskom u mirovinu o predmetima se brinu članovi učeničke zadruge Ludrum. Dakle, godinama su se predmeti sakupljali i tako je nastala zbirka od 500 predmeta. Imamo taj zanimljivi džilet koji je restauriran nedavno, obložen je cijeli zlatom i sad ima neprocjenjivu vrijednost. Osim toga, je li ti ove predmete koje se ovdje nalaze srećeš danas u životu ili? Pa slabo. Možda naši stari, evo na primjer zovnice još se koriste u svatovima pa i nose. U zovnici Cili svit naslov je i edukativne vježbenice, prve takve u Hrvatskoj, koja dovitljivim zagonetkama, križaljkama, premetalicama djeci dodatno približava zaboravljene riječi, običaje i predmete. Ja na silo pridame magare, moja mala iđe u mačkare. Ovaj kraj je uvijek bio vezan za baštinu, a mislim da broj učenika nije presudan da bi se učilo o baštini. Koliko su nam jaki korijeni, toliko nam je jaka i ljubav prema tome, a u Lovreću je to tradicija i mislim da će se nastaviti ako nas ostane još manje. Sve manje opanaka, lopara i bukara u kućama. Iznimno su zato dragocjeni trudi nastavnika koji te nekad svakodnevne stvari čuvaju u svijesti i srcima najmlađih Lovrečana.